Čuma ili kuga jeste demon bolesti. Ljudi su nekada smatrali da je čuma živo biće i da liči na ženu. Mnogi su je zamišljali kao babu, a ređe kao mladu ženu odovenu u belo. Ali također su je zamišljali da je imala i 4 oči, a da je sa sobom nosila knjigu ili spisak ljudi koje treba da zarazi. I da je nosila torbu sa strelama sa kojima je zaražavala ljude. Smatralo se da čume žive u dalekoj prekomorskoj zemlji, a kada krenu u svet da zaraze ljude, njihovi muževi ostaju kući da obrađuju zemlju. Kada bi se kuga pojavila, ljudi bi pripremili za čumu doček. Počeli bi da čiste kuću, sve bi se pralo i ljudi bi održavali higijenu, jer čuma ne voli nečistoću. Ako bi sudovi ili kuća bili nečisti, čuma bi zatrovala sve. Od čume se treba čuvati, jer sve što dohvati ona odnese sa sobom. Da postoji i uzrečica, kupi kao čuma decu. Da bi ljudi udovoljili čumi, oni bi položili žrtvu za čumu, tako što bi ostavili zamotanu pogaču u čist peškir, so, posudu čiste vode, struk bosiljka i češe. Zato što su smatrali da čuma voli da se češlja i da brine o svojoj kosi. Također se smatra da pored čistoće, da ljudi, ako se sretnu sa čumom, da je moraju poslušati i da su je ljudi morali da je nose na leđa preko vode, a da je pritom bila mnogo laka i da su je mogli nositi bez problema. Ali ako bi pozvala nekoga da izađe iz svoje kuće, a on se odazove, čuma će ga zaraziti. Ako bi čuma nekoga dodirnula ispod nosa, taj čovjek bi kinuo 3 puta. A ako mu niko ne kaže na zdravlje, on bi morao da umre. Ljudi su smatrali da se čuma ne sme zvati njenim imenom, nego su je nazivali kumom ili tetkom, da bi bila milosrdna prema njima. Smatralo se da bi čume dolazile kad bi ljudi svojim grehovima zaslužili kaznu i da zato donose spisak ili knjigu svojih žrtava. Jedan od najpoznatijih sujevernih postupaka od odbrane od čuma jeste provlačenje kroz čumenu košulju. U Jagodini se 1837. godine pojavila kuga, pa je knez Miloš hteo da zaštiti sebe, porodicu i vojsku od kuge, pa je zapovedio da se ta zaraza ograniči. Pa je naredio u Požarevcu, gde se tada nalazio, da 9 golih baba za jednu noć, prema vatri i bez sveća, da potajno ispredu i istkaju košulju, kroz koju su se posle provukli knez Miloš, sva njegova porodica i svi vojnici u kasarni. Slično verovanje o prolaženju kroz čumenu košulju je postojalo i u Grčkoj, tako da je to verovatnije ili plod grčkog uticaja ili je to zajednička baština. U Bosni i Hercegovini se smatralo da su kuga i kolera sestre, ali vremenom čuma je počela da se smatra za demona svih bolesti i pandemija. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!